Na padinama Golije ove godine bilo je dovoljno snega za ljubitelje zimskih sportova. Golija kao rezervat biosfere pravi je izazov za ljubitelje prirode i turiste. Snežnog pokrivača ove zime ima dovoljno, pa je veliko interesovanje za skijanje na Dajića brdu. U vreme zimskog raspusta dosta ljudi sa strane dolazi, koristi ove vikendice i već se zna da snega na Goliji ima skoro najviše i da stalno ima skijanje. A sada trenutno radimo školu skijanja za članove planinarske sekcije. Za skijaše, ali i one koji će to tek postati, idealni su uslovi na padinama Golije. Za sada sam jako zadovoljna. Postoje neke korekcije koje sam svesna i ja, ali to je instruktor da nam kaže na čemu treba najviše da radimo i tako napredujemo. Svake godine svoje prve korake na skijama nauči oko 200 mališana, ali na Goliji tokom zimske sezone uživaju sve generacije. Ski centar se nalazi 35 km od Ivanjice na nadmorskoj visini od 1350 metara. Visinska razlika je 92 metra, staza dugačka 450 metara, kapacitet lifta je negde oko 360 skijača na sat. Imamo veliko interesovanje za skijanje. Osim skijaša, na Goliji zimi borave ljubitelji sankanja, grudvanja i drugih zimskih sportova. Planinarima je pravo uživanje šetnja obeleženim stazama. Uživa se jednostavno, skloni se iz gužve gradske, iz vreve, iz onih svakodnevnih obaveza i svakodnevnice koja bude i naporna i teška. Zaista jedan poseban osjećaj. Ja sam ranije trčao, bavio se atletikom, ali sam, čini mi se, lepotu sporta i rekreacije spoznao tek bavljenje planinarenjem. Do Dajića brda nije teško doći, naročito kada se zna da se na Goliji može uživati u svako doba godine.